Lacoste hang ni katan ko Puma ngam su Lacoste jeans price dan Calvin Klein adi rare rabbits non la why spa ini gi tak hani di kedua balam ar live spa na kundai company ke jaiñ pikai kalau tu di jong thai dressberry ke brand yang pakai so dressberry spa dan brand jadi thied story so you can taste it dan sejar aspas ni kita singkia ini kamu try gitu tempat ini bakalan siapa kamu akan difference kan saya PEP saya compare ini di MRP gitu yung pasang ko ini patulungan tayo long nylon type yung pasang ko sweater yung pasang ko ke net play di ke brand bawah kami biang hi nak banyak na po Reliance Trends ini poi hajar po Reliance Trends so size extra large let's see how poi hajar po Reliance Trends kadang day trendy dan trendy te asoi hak hi news pasan pro to company ki brand yang knighthood ini ki brand ki premium brand kini ki DNMX kini niyo na po Reliance Trends kim dati ki brand ki ba ram kim dati premium brand la bang shajar yo tong news pasan po nang namata gitu kibas tu not jaiñ skenahan nang la jaiñ skenahan joint players gidi ke brand ke ba biang kindai premium brands tu gidi ki medium quality brand joint players te kum gani ru kebade 8,000 yo tang yo spas problem yang apa re size large extra large ni kasi di size medium but size small but extra small te kita di size ini kam jenjang he banyo kani karong jo kani kalong dum kalong kumto ka original karong gani rupoi new pasang apparel ini di pasang apparel gani di tracksuit brand kum gini bro no bro I don't know ini tadi brand bro I don't know team spirit ru pila bani Reliance Trends team spirit jadi gini nak kadang di trend ga kadai khalai spa company to i brand ki bela khampau biang hi dance
Ibu ni banyak tiada kelas. Tang size te bun bahaya sudah. Ini di puffer jacket thied sports. Dia nyepet MRP yang ni kedai 6,295. Kat bahang ni punya tang. Jangan terus tahu. Wow, just ngobang te. Dia buat puffer jacket. Biang ki jacket supaya te kamda dia berplop tu data. But kador tu ayah ham. Di best ki jacket. Supaya yo size te la layer. Oh, dia kan ni kan. Di bag juga contain handbags, tang yo spots on hole. Gani ka sweater ru kepada Arhajan ke brand chemistry punya tang blazers kidi aspak tengkar ko way. Yo kong. Yo. Pilong komno ki janji biang. Biang mo. Ada pe gi brand pun bampat tip lah gi brand you dan baju semua. Ko mini long fancy ha. Không bật chân xâm biang ni. Đây cái này duty spa santo. Te hang ni ru katan ko Puma. Te ngam baju ini ke design Puma. Hani ru Puma. Tang sija nice spa santo. Wow, soft right. Tu ke baya be Puma saya warna. Company thied na online ngayo nombor 8,000 tam kam 8,000 duna mereka juga merkedor. Okay. Te company toh baya happy Puma brand. La banyo na mentraru keju hi kedor. Tak. Ini tang branded tentang gini Cala le panang no. Tapat ngam tip di genuine nam dei genuine. Ya kata te ngam tip no idea. Oh, bang na rung green. Size yo size. भाई साइज मिलेगा क्या? कितने? 6 का। इसमें? इसमें सिर्फ एक साइज है। ये क्या साइज है? 7। ओ गए। बड़ा है। हाँ? बड़ा है। ये हाँ बड़ा है। ट्राई करेगा होगा क्या? ट्राई करना है तो sit करना है ना एक बार. Ngaruh ada juga smart tempong gini jadi ini di Puma original showroom puisa wajah. Ini beri gini membeli showroom. Pikai kalau mana? Gila. Keluar dia. No problem. Aquí no hay
Sini done. Right. Puma sudah sini time. Gini ngamla banong gini genuine Puma na gumno na. Ya kata ting ngamla banong. Batai. Bagi genuine Puma tikin one bed but the tax sudah bendan. But kani kasul kejam ha. Nanti kadi kasoft right. Tangan namla ban batai ni haban ya wanti ini dan nampak itu kibas terlap jutili kini jutili lawan dia Puma kini seperti juga kita ini kisung doar saus pak sampau ini ke bisa juga kita ini kita harus pak Jadi di pepper jeans thing ya pikai di gemlo. Kau ni pepper jeans, buat kedor, sini kedor. Ini kedor. Original sahaja, sahaja nak sundai. Sahaja kena sepak nak which is rumut sanaja. Sanaja rumut sahaja sahaja simple. Kita genuine pepper jeans kemudian lah they words lamar bang website maju check website tadi makna offer kan poisa hajar ane datang lah hajar website so the original kemudian dia good ini udang dia ini udang ya trend bah pepper jeans website ini juga di jar sospak nak mulai dari original saya kalau word ini ke tuxedo ini ke itrat lah tadi ida khasmat long dots itu lihat kut ke itrat lah tambah ke he padega kedua juga ini di jar sampau bisa. Oh, Jack and Jones. Oh, Jack and Jones really brand ha. Ini ke jeans ru Lacoste. Yo tang khatsan spa sanpau. Lacoste ru gidi brand pilaban yo ana shapoh stop. Breakpoint no idea breakpoint digay. Tujuh semua. Dengan supeni tang gini ki brand ki bapau ya pet. Ganito diga Lacoste slim fit. The original price pagkainil na price jeans price kita US Polo kita di shirt
shirt brand Brooks Brothers. Laban yo US Polo Ralph. Barber Gams. Calvin Klein. Kale. Oh, best. Shimno ni ko ida. Kinda. Kani art spot sampo. Size US Polo. Kani adi rare rabbits non la why dan. Rare rabbit la ni brand brand. Wow. Kadon Rio aja nice banget guys. Adi lawan dan. Ni ke size vlog lo. Vlog lo ke size XXL lah. Oh, hebat kini lah ya, push. Makanya kini beremah po. Showroom. Tang niru. Lail po extra budam. Bat kador new jar. Tena kan new jar kani video tang si jar apa po. Kini rare rabbit kini beremah. Shlong apa size kini XXL. Kini di rare rabbit, kini di brand baplapa, beremah kini ru. Te idor tang kat arsan po, nagador new jar, raja na showroom. De Ralph Lauren rudan, Ralph Lauren di beremah. Na showroom ini di pointan raja new jar. Te yang ni terwar ars pasan po. Yang kata ban batai genuine te nga sawan kelihi amla ban batai tambala de original quality te kalabas kala kedor good kani di rare rabbit kani ro wow kani ro kani keju hi kedor new spa tamaga size de large. Kani actually jeep tu the size lah yo ada mio lah tu. Kani the size XXL. Ini the hood sweatshirt brand Dicut. Kedor kat sauce pak sampo. Ini the tracksuit. Kani kini setel yang meneng lah ipet pas pak sampo. Guys, kini di waistcoat boy sampau waistcoat di pasna makanar boy arja lejar custom made lah ready made kan boy kumta hai share jar je komod kalabas sih pio bobiang bai ham le. Oh, kanili tias lah kan design waistcoat sunspa sampau. Ini tiga cotton pants tang shejar sunspa sampau. So like jar how much? 3,000? 700. 3,700 for these two. So, ini pipi jeans ni Calvin Klein, poila jaiñ spa. Takini hingam sunang sim di Vivanta. So it'll be open till 29, no bro? It'll be open till 29. Till 4 days. 4 days till 29. Okay.